Pak Mang, even the Chief Project Manager trong cả SBF, dan ada ke background room. Sumar, even the District Coordinator trong the Swachh Bharat Mission trong the District East Khas Hills, nagpunta pati kailan nga man ay lihat brief note halwa ka program jungi. Haka arpu tarik unai lur arja arpusau ka Swachh Bharat Mission rengkat bakatnat PHE kila pelong ya ke jinga keduk lang ya baru ki kloster jongkisnong ki bahap hasila bolokan sian di blok balban pensya syu halor ke jing tumu ko kongsan jong ka Swachh Bharat bat kani ka dikastin ya kenduk ka baar batban penolong atat ya ke jing tumu syapang ka waste management da ka ba IT sya kisnong ya ki arsan teli ki kali kit martam ni kita ki kali kit nyun. Ka Swachh Bharat Mission Gramin Meghalaya kadon ka jingchang bajang nur rengkat bar kathong ka jongka na ka benta ka jimunto jong kipai ba khamtam ha ka bedei syapang ka khui ka suba ha ka snong ka thaw ha ka thain bar ka jilla hibaro ka wei ha ka jilla Meghalaya kadon ndriu hajar sanspa tli kisnong kiba ka Swachh Bharat Mission ka ha ban pej ban khmi ha ka jingalam Chief Project Manager ba Mark West Kharkongor South Pratli ki block khar artli ki district bat Nakliang Chief Project Manager jong ka Swachh Bharat Mission ulapan pau ha ka jingkran ka jong u da ka ba ilaong ba ya menta sipor kila sim ya ka rai ba anjit chua ya ka wei ka blok nakaliang ka office jong ka Swachh Bharat Mission kila sim rai ba ka sila blok kanlong ka pilot block bat ya kani lapan scam ba ki kam kin yai no syaprang bat nakani kanlong ka nuksa syaki wei pat ki blok ha ka jela Ke Swachh Bharat kaya kathong yung Swachh Bharat, kaya yung pilanti ng Swachh Bharat, kaya yung baka Swachh Bharat, kaya banle ang utang di munto yung paitba, ngila po kaya yung tuway yung paitba, baro, ikuan bikmat di cluster papaya, but nga small day ba niya ko epi, ba na baro i-block yung kajala ko yung isaw, ratali i-block yung bagiyan team ni, ngila pa response ko babatang kanina sila block. Te mari dia pada kajialam kawang ada pada kasitarik ngiyo ki feedback lagi ramba asnong bagi yaha bagi ni program ini bagi lalong ki keluar menteri ikan bagi te kung kaji berbuat yang kata ngilaw ki ilan kam banyo ki breo ban forming committee ban play ki bank account ban ai ikut jaka ban nasude bani tu fi ban nanti babun ki blok matrai tang sela blok lala bantu biang 100% ilayo ay ikut jaka ban snai kan segregation siya absently ilayo ay kibreo bagi register ikani absently ban nakapabura ko ano fi ka Swachh Bharat Mission nakajala brofoway idon rewaja sanspatli isnong bagi hapan pe South Pratli blok kat arti district kadang sedikit ke bakhya hai Swachh Bharat ban pendek ke thong ila rai no kumne bayar pemerintah syukur gitu pet ia kejala brofoway india de koi ke blok ban long kum ke nuksa bagi yang ke pilot blok di dahara ada kejala na confess sama Swachh Bharat isiap yang blok sela kum ke pilot blok yang ke project waste management yang Swachh Bharat ngin penpurai ini ke blok manang bakalong ke nuksa yang kimepat di blok hak kejala dan namun tak ada yang itu ila wet ila penpiang ini ke mengilai kerana nak nasihat ke meningkong maka dalam ban bu ikali iban ya emisnong bandung yung ila register berbuat ikali ganong fix sisa kapisale 4 seal sa company benda kasih sa ay ko order Syafiq Waste Management Committee ka work order ban seal kapisa siya dealer misal ko order kapisa ka sarong siya kong fee pinham ban seal siya company ibig yung company bilang ni agun di bawah kisah kita batai hadir di program kadang-kadang kalau kita jumpa susu aku beda bakal terjadi kali kemudian ngapa beneran saya dijemput tolong jumpa Swachh Bharat Mission Swachh Bharat Mission kelaparan chief host mencuali train tang yang beda bagi poin kana mentah kata ngim ya treasure train mentah target ke mentah dari aku beda bagi nyot Pai kuat orang yang free atas Swachh Bharat Mission dan nyot show Unda ini malah orang nyot nang di sini di nomor kampu di nyot berpindah kali itu ke kali kita martam. Nanti ada pisau yang ham yang penting ada kertas
Naman yung kamarbang, kamarti, Mario, Marhat, Marjot, Marpay, tamang inumong yun. Namar, kata kamar na mapibrat na yung fee, kaya kamar na doon nakajong-jong ito. Kasway Bharat, kadang kajing te, ban ganong ya fee lada kami, ganong kajing kali, kabiyaday, kajing kuwa, kajing subah, kasinong katang. Lada kami, kajing kali, haka na kasinong kajabo, hata kasinong kadang kajing tuwa, kaum jabo, sikiwa. Hata kasinong kadang kajing telep, kajing yun, haka ganong kentay. Lada syak ban fat hajir, ganong ya fee dan syak Kasway Bharat Mission. Lada day hakmat kesokaru, ki officer serta hakmat kesoka mat chief secretary lada kadang kecing kuat siapang kecing jabo asnong syapat ke OPHC syapat ke Swachh Bharat lada day hakayin di syak lada kadang ke syapat ke Swachh Bharat ban ka kuat ka ain ka hukum ni naman la kaye naman la asnong fi aktif kunyot kanu fi penni kanu film ban kanu fikri tadi ka ain ka main ta Munjat isu ban berat. Kajing kali kapten Ahmad ni banong. Kanu unjat people ni how much waste generated, how much collected, how much treated. Tangkata. Dengan target kalau betapa kan unjat company na iyin jungi 100% gini ban collect, 100% gini ban treat. Lagi safe disposal. Ndai isu ban berat. Ngan jaka berat ni isu ban ta. Oh no, ngan dustbin isu. Kadang-kadang kita yang berapa isnok, kita rule, kita gian, kita solid waste management rule, ada akan rule. The district council dalam ini adalah juga act rule, solid waste management. Bagi ini entity kalau ada lupa, iki entity kalau ada lupa di bawah. Bagi kata ya isnok. Kaktian kewasya hakini gian ke om, kadang ke kamram juga ram basnok, kadang ke kamram juga dor basnok. Baca Swachh Bharat, ketentuan di Swachh Bharat, target di Swachh Bharat kalau enggak, tak kali kau baik. Islam ide bandar kecing penbet berhenti agak jingluk jinglang jauh jauh. Adequate arrangement of collection and transportation of waste. Bat nakaliang Chief Project Manager jong ka Swachh Bharat Mission ula ong syu baki nyut ki bapot mdei bankit ha kan kali deitang ki nyut ki berkiang bat labata syusyu baka kali kan kit kumbasan sepak kiji ya kini kinyut bat ban leilum na man ka wei pat ka wei ka yeng ya ka baka snong kan sa penbej na ka benta kani bat ha kani kasni lawara ya kini ki asan teliki kali ban Aisyah kini ki asan teliki snong ha ka ban kit ya kinyut kinyer ki plastik bat selik the sya jaka ka blasna kerpang ka badai halai rengau bat syusyu na kaliang Chief Project Manager jong ka Swachh Bharat ulapan pau da ka baong Unyot kuat unai berket dari kali. Unai tang tanjut kebari yang. But unyot rakyat aspak kilo sinulak untuk nantai. Pada kali kan kita sang aspak kilo. Di napa kita kali dawai ini jalan yang sasyong dan sasyong kita di mekanik ini kita batai fi. Mo di sdai dulu ini program fi kembangong fi untuk di ke Swachh Bharat kani ke plan begini ajalah berapa kami dah blok sela tak kuangan. Ke model ke nasional nama niyo corporation na baro kan pinamsyong snow nama kita dari IT kali kandan ka undertaking ba fee apa fee kali ini mandan ka undertaking pansain ba fee kandan ka manual juga kali subhaya pulih ba kali ka kali elektrik bomdan kam antap punya kandan ka dengan ke SOP kali ini free mani go through mapi pen duna hai tam hai omla hai ngin pura lada kalapia ngin pelong ke dokumen jam sarkar pula kali nang ai sa nafi kali SOP mo tingin saya kali program IT yang ini kali Jimbatai Jofi, ngangit baro milang suthu penya kudu kakam kenya shkwan, kamtak me kali ke blok kali ke pilot blok. Ngagit dulu bahkan lo ke basiso na bagin yo patra kit shiki wepat ki blok. Ti bandit na shko benta ka baal kata kali handing over of all the papers.
Bat ha kani kasngi layo ya kijing keren ba kijing patai kat tu kat ni na kinong keren ba per ki ba kentup nai ba S Niger Rural Circle PHE kumjuru nai ba S Lengdo Additional Chief Engineer PHE Kom State Coordinator Swachh Bharat Mission. Bat kumjuru layo ya kijing keren na ikong AR kenta ibadai video jong kasila bolakan sian ar di blog. Kali himlai mat perkat bagi ni kali idai ki jong ka Swachh Bharat ni idai ki jong pasal idai ki jong pi di sumar bah kumpala ong ba rai puli ke tu ke SOP na tho kumnu ba himlai bangkit bam dia ke tu kalor ke balak tho himlai bangkit ya ki mar ki himlai bangkit nama ba kaki ni banai ki padam ki don ki shlong ki ba don ka patala ki kali kidon ki kali ki ba accident kidon ki kali ki ba ki claim charge ma be kila susniu sel di sengke tingin kwa ba ki namar ba ki bonsen ki sen ba gila ay ki kali ya pi dai ban chim bi ki le ndai ba ki kwa ba kini ki kali mata kasi aposan tali kadin system absem kinum don show tingin kwa namar ba kini ki dai kani kadai ka kamram chom pi man pai nama kini ki kali kadai kana kamanta ba phit nang ba kasno ka thau trong hi kan nom ka khoi ba suwa na ba monsin khaba ni ya kran ni ka Swachh Bharat nga sa kali hi nong chok snong baro na kali ngong phimot balai ni kwa ya ki balai ni kwa ya kasno trong hi kan nom ka khoi kadai hi ba video ya kamet pa tham ba khoi khia na mar ba to video ya kamet pa phat ba khoi pa khia di pila balai ke nomor maka nama bagi ismuto da nda pila pang sinau to kan ko jing don kam jong ko jing ko jakia Kalau besar, video yang speech dengan jukren, na iba ni representative inong nikwan na kasnong sa tsopen iba emerald rumah. So bawat chukwan ba? Yang ofis ada di kali sana sesekali kisah pun mungkin turun di dalam dengan soal jemput waktu yang lain kasih kawan itu kerja kantong apa itu kulit kesuburan kemudian kayak kesesaran tadi kalau ini bicara cuma itu terus sekarang itu wajib kita berada itu dia kadang kawan ke jombi kamu dah mesti tahu mereka jombi untuk susah begitu kiri padahal nak kiri kamu kiri yang betul kemudian mau health is well. Cleanliness is next to godliness. Itu kan juga kalau sebentar itu sebenarnya. Mungkin bagi kita dalam bisnis kita ya kaya dalam musim asal misalnya apa kita. Di sentapan ginyo yang kajengkren na i state coordinator jumi isa lingno. Sanitation is better than independent. Kamu dan jemur datang itu, jilai itu datang itu, intan itu kuat di soba. Asal apa jadi dewan kibreu, habis kencing nomor baisma, jabo ya bed, mak ijai sem ikut lari style yang nama, dan jemur. Yang tahu tong sim gue karai kaba, itu pun tidak ban penondur, ban kelandur ketika kami mereka dijungi, agak batam ketika kami mereka kaba nama aji begini. Nah saya tiba dalam satu kata, hai kau ini planet, kalau bersang start saintis bahwa ban bangla ban lesong ini, hadu mentah padan bala. Dia nak tahu kami kan tahu plan A ini, tong ini siapa? Tak lagi orang kali, di kembala mata kemana security check bangin belum begitu baru, dekat itu belum naik yang kita stay injut bangla transport, yang sabu kita security check. Nang tu, ada orang tu, sakit pada saat ada problem. Yang belum pernah kita mesin deh, ban dealing itu baru. Jemput kerana dalam patah, dealing les tak ni. Jadi dalam patah kita tak bisa sakit naruh kita pada kita. Kamu seperti biasa sakit ni, seperti yang ini. Kalau kalau mana aja kuat, bahawa tu benda kami itu kita dia mah. Kemudian itu kan dan job orientation, mana ikam nak hendak lagi bagi dia, memang. Mama tak pilih job dalam dia lagi. Balik aku dah dalam dia lagi. Nanti mangi suan tanai dia awareness. Reba tu dari mapi berbangga, berbangga ini dia bentar kata kau. Kau baru bentar kapan kau bentar sesuatu hisina orang ber. Tong dia alis lagu tu datang itu lagi
di belak sport depan kita galaxy waste pada shutdown dari plastik injur kita bersekitar kui naik itu bangin pengelar lagi kerja terus sport jaya kai kata ministry sarkar kuai kata mesti bermantar pada saya yang ketong kenceng kuai kata nanti tahu ni yang nak kuai ministry kamu dong kita transform hadir transform sandor pas industri transfer dia kata kira-kira gila balik tang badangi dong di sini malay we lang bagi ni kali jungi bagi air terasi semua kali Kemudian bersebelah kau, kemudian masih terang. Sini time, kemudian balik rumah. Musim pun kajau. Nada tidak kita sense of ownership ni. Saya bisa nang maintain. Tapi lanang ni maintain, saya service kini. Service ni lanang ni maintain mah. Kalau kuit subah sama kau, kerana kami bagian pada ke air ini, ijen ku, ijen tu, ijen tak, ijen se, kalau yang bapak ngah, meski bernama. Te, kita tahu saya sen dengan bapak kali kasih blok tentang modal ya baru kisah dan ini cuma kita baru ki blok kalian dari karya jadi dengan baik yang sampel jauh kan blok dan bahkan yang lain digarap benar-benar jadi kau madam mah ibarat kuis yang ada satu teman nama banyak bertelang di basuh tu kami Sebenarnya konsumen chairperson Jom Chemical meeting atas ni kami yang kau play pipa ki loket kamshnong ki self-help group members dapat dan kerja juga SBMT dekat state dekat district na PHE bat na block team juga kudeshi boleh upilena yo bentenong ini program ini yo berkedua nang taka jan ti hoot kadita kemauja ko beningkong bat na ni kemauja ko beningkong nga kermen bat kanong ka successful pilot block but kanong ka success story ya ka Swachh Bharat Mission Gramin Jomka State of Meghalaya USDP baro mansuba ban ya yang menta bagi yo shino ya kan pledge but baroy shapra Mahatma Gandhi ulapin yo ya ka jinglat load ya ka may be India Ban Shakri yaka Maybe India. Yaka Wapinlang Kuon Bat Bantengkai Port Nang nakabenta kani Ngan IT Kerbang She's Pak Kenta haka she's nem Kata Ar Kenta haka she tayo Bantrey Mansmubha nakabenta ka Jinghul Mungkin di zona snow, kita pas snow di bawah pagi cluster bekerja pada nama import. Kalian zona nak berapa pun semua, IP baru di bawah import.